Shwa bangin sedang ya ke kubor, ni kerpat ipi ki nongpek, ban subscribe ya ke ni ke channel, ban klik ya notification bell, pen yo ki kubor na ke jela. Kasenjuk kinongnya taksi sorbat kapsor mentakasi kila lek benya kendu ya ke Deputy Commissioner ke East Khasi Hills District ke kong RM Kurba menpersyak ya karai ke bana kaliang ke DC ke bala penmi ya ke hukum ban penyat no tak ke ot bat even na kashari syamotran hadien pemi na kamra trekam ke DC na kaliang General Secretary ke ni ke kenhun uba pensuk yuroy ulai yathu bana kaliang ke DC kamla ban le AA ya ke ni karai na mar ke dai ke hukum jong ke High Court bat kala pharu iki ban le syada ke trial ha ke ni ke shitayo bat sapan pawai ke jing jongki hakini ki shitayau hashwaban wancha DC nakaliang ki senjuk kila pelong da ka jing ya lumlang shwa hamadan malki pad hadien kila mi pat banya kendu ikut DC ban man syong ni banya lum banya thir ya ka jing ka bakta ya pelong jaw segi kenekam kamperu bak ka to ka an ka batrekam ha ka por komit ka bangi na sim stio kenekam na hai man suri ni na kaliang senjuk ka jing Ila dapat clear ke sini. Siapa tu beri commissioner? Tahu kasari. Atau kena kami ambil. Kena ambil. Hak permit ke jongi. Klan tho. Ba hak kanu ke cedul. Bagilap ladalong. Bagilap ladalong dulu ke ceker. Bagi siapa ni aja tangai sin sitio. Amna na. Hadin belajar BDC. Ni percaya ke dia. Kalau dia merai sepuluh nela di depan untuk order buat beli mak. Kalau kerja senjuk percaya. Gambar belajar BDC yang ni tu. Ting pepawai tak kejeng persyak kasih. Andai dah kena DC orang ba nyuma asyik berkira kini. Mana kini order karena High Court. Di kei kebahadin kei kebangan keren kalau ba DC orang tong ini ada ketrail, pokok kena sitio. Ini ada ketrail ada sitio. Apa kena ketrail tu? Lah ajeng mut ini ba lada pidon kena lu kejeng e pisim bakta kumang dapat pamu kakta ke live jut kejeng. Di ngir ngin sim ni kata kata. In say disebut saya kisah satar ke sini, nampak isya bakta nak live group ke sini, bat ingin peniru, bah hatu, tang teks, makanya sisa ada IOT event di kali sini, kan pendunai kamu, nilai si, dan kamu ruban weng, saya bisa keliru, dia kamu tak kiki bangun suara. Lapan pau hai di sini, bah kejeng blok, kejeng tem kali ini po, jadi kenai lah, bat kena kan kamu datang lagi, lepas taksi kali ini, pada kali simet. Kali simet kita pergi parking ada kirum kini parking kumi tadi yang taruh ni 8 pau ini hendak kali disi kan kembali tangka first step ke begini karena step step ke begini atau tidak mana itu yang umri tengah pergi taksi minsim ni kan depan nama tak blok minsim kiwi kali ini berangkap kemalong kali di first step begini dipelam harga kajeng susu macam ni mana IOT event kami kakak semua pelan nomor kinongit nawan hi na kaleng sor kasor hi ni sebab pan baca kadela nomor tahapo sor selong jing ta arti ni nomor pan kadela di ladang ini open renang tu kakak sa in saraya ta kasi ni ngam panong padong e bangun kamay ni ngam kamay tinggal lumbeng ka CC ke ni sian nginom no bare ni CC tingin sa ay karay himantangin siyang sir ka CC di wadon kam move habya sudah yung syar bon buram hirap niya andre mentati katong buwan kaya order na kay syar hirap buram yung syar